Iju is not the boy. Iju when he said now they to iragmo akueva we akeva ado versa agmamo aya zese ne do aju we zese we no finu ge wo hon ba we no finu ge wo hon ba we no wo hon ba ojegbe kire be Facebook be TikTok ona gugbe tikbe radio umechebe tado iye alekame agewe ya gibijwe ibiekoba when I tell you that tojegbe kire TikTok o no finu ge ibiekoba eri ma finu ge radio do ya finu ge radio do ekame enigie obi okana ona finu ge ibiekoba we TikTok wo madage etio ya wotado omede wo jo yo hanake wo wona finu ge wo ibiekoba omede wo wona bi okana finu ge ibiekoba wewe ti ibiekoba ke ya ke gbe we TikTok onye agwa na kwari agwa ije do deliberating omede o ladia we aladia and we are job your okay we no go ibiekoba gwa ara emiegwe mama do chiwe iye ya wotado yena wo nu zegeti ga jodo ado jodone agwa no do ya fe no agwa no undana we beke baba giye je gbe aku e TikTok o igwe la je te gbe radio ni owo ho barororo owo ho bedo o igwe te gbe radio umu yunuta gae gobiera na gbe la re wa jagba libiera na idiera ya no gira do ti ono gira gbo dado ibiekoba na gugu ani o ke na biye ya jegwa ne ya fe do mo gbogbo yo hana because agwa wotado agwa je gbo yo wa mi o omo agwa ye wo kan ba gbegbe ko yo hana omo agwa yo egbe agwa ebe mi ado la o wa sun we de na woro wa lo ko wa la egbe nene video nene nana gbe wogun epe yan Chris all the person that come out send madness for her. She come mad, they come deport her back to Benin. They go for the treat her. They carry her, they go different hospital, different churches, here and there. How they go to take care of her madness. I want to share this video, the sexual life story of Lady of Irene. The Lady of Irene, what are they called Lady of Song, was once a mad woman that was put in a shrine. Chain in the shrine, I actually got Balawe. Where the video la dia. When I the video la dia where ijwe na ye cheni gba we akemwe yidin. Ijwe ma onu pojo ya hu. Ijwe a omemewu. Era na oda fien na ge toilet ko ma oge nebo. Ona we di go ne ba sisi. No ya there 33. Onwe 33 kere amana gi ugwegwe era wo iteweta ya ginra imateta wa moto edimofio gwana iteweta ya ginra wa ya te gion abio no ga arulele yewo we na yewo
umagbene do anogitina kibiesta kugwe agiti o monogwa mudia okonogwa mudia noe umadego ninwe a wago kona no wa pimena ona etijolo wagbon yi unagwa yariye akwe dede pe webo geni agusere guse ukmo ugumiejo ukmo na bia ogwa denu gwa weyejo usu ewe emuye ge we no wa owe okpe na ge vidien owe to owe mabere na na re yuru ni owe bowa no o se wo na wa like vidien onda ze ge ajowa ni ya we boyoge ni edu are yuru ni eweje na vidien ni ye na vidien. If you not be Panadol, you not feel be like Panadol. If you not be Panadol, you not feel be like Panadol. Ge when a vidien yar loto ariana va diare we ba e we no wa doctrine we no wa mujego una wa we e beda wa e beda wa no wa ujego no wa nya una wa nya no wa la no we me kana ya we una wa la lo he una wa la ujego ho uze la lo oni ati adultery ebedo pia e ebedo pia ya bielomo gwena wa die ba gwena wa die ba agba upon a worry waste too much ememewe la edonu zomo emi pa gun egwa won na emi pa sunu meko owe na lao na gwale ikimi no gbe 3 years ne na lao na zege azo okine uki owe okana ya wu owe okana ibs okan awu ai na ye gaga se na ye gaga no to boy you e car because I don't know car no kewu I don't know car because of my careful. U car no e car na nia. I ain't wo me. Number 1, I do ya any wo me. O gba no what boy see trouser, see party be kun ona kie. I ain't wo me boni. Number 2, otori, ari gbowi ra ana va hun. I mo picture gam mo Facebook. O wo na obi edi yen ma ho. O we di mo fi agbon wa be. O ya agbon wa be o. After 4 days, 5 days, $1 jawe. Your man ye tired of yedin no. Wona wo to gbe. Onye number 2. Number 3. Owe eriyen vigien ogun backing. Yen to boy on afinu gegwa. Yen to boy ona we kagwe ibie ko ba. Iyanze. Iyanze gbe aki ni Facebook. Ye mere mi gbona dere ti ayi gbin oni awa no si eyi na me ame ironia ame gigwedo sinuto ne ba jenania o pa ne garobedo o igwed o si awa ye tedo ya ne o si aji zesenedo amaji zesenedo edi ame ha ame no riaro o gwedo sinuto na mi egwe amega ya gwedo emi asunu obi ohun awa si otedo oje gedegbe den ave gun asabe la video o ma kan bi ekoba o weti bi ekoba o ye ki gbiyawe de TikTok beni ya yawu beni ya dia obi ohun na ranu ona tegbe radio edo ya wana siegbe ko ma odu pate ngwa gemi yo kedu ade wana nwa edona nwa ona no kelele na obi no kile egbo ya fe do wa se ajegwa egbo ya keke ni ari aje wa se ya ajegwa gege wa se ya ajegwa cause agwa no kwa eno awa ba ti we wo pa aba ti we wu no aba ti we ta
But ono na iwa gbese. Ono na. Bien ko barororo. Weti yake gbe am Facebook. Bien ko barororo. Ibeke baba. Ibeke ware ogidigan. O weti yake gbe am Facebook. Beni ya ladia. Ije o. E Facebook eta we na mo ya. Gbe ke ladia wo. Everywhere no beware. A native daughter mama soy. Everywhere no beware. A native daughter mama soy. Era no what the bob beware. Native daughter. A native daughter maybe. He give me one way to the Wakari Jimmy. He give me one. At the name the carries of bonnet. A big one who say. Well recognized. Cats of bonnet who say. You are welcome. That's for you. Mekawe Zobone will say, a native daughter mama so what? Esther bien, Esther Paika sort of bien native daughter. Nyok Paika, Eruwe, a native daughter massa. Bueno, Jebede when I went on memena, a native daughter massa way. And we are Muruna, we Muruna, at where I weboyo. At where I weboyo. One I aware. O where I be we were, a native daughter na we wa sal wa we like babe, a bien a native daughter. O where be na mi agbon eri anye, be na mi agbon eri anye, be na mi agbon no. O keno ri kon we, iya, o meme o ma ya mo eko no meme. O meme no rupo no bieni, o ma mo eko ne. Awa ayi egwe iju we ga meme. Ari what gbiju e ladian do tell story no gbiju e ni jore wa fian we gbo ha what gbiju owo ogbe a won ogbe no se na we na gbe iju e ya oya o me dere iju e ya o me dere ko do biju be awon asipa ka udo me gbo mo na pe ma ku be wo Lady of Overe was thinking, say, the man get money, the native doctor really go. He dey see the doings of the native doctor. Unknowingly to Lady of Overe say, that native doctor they use the flesh in wife money. Because the wife of that native doctor simply stay jammed. And another woman, they forms that marriage. You know, anything your wife gets, that you get her. So the man that they use in words. Thinking say that the man now get the money. Now so Lady of Overe they said you native daughter. Where he forgot to juju for native daughter man. He don't go seduce native daughter. Native daughter now come lie with Lady of Overe. Come put up for native Overe make us woto. As he put up for him, the thing got switch the man. That the man told him, okay, maybe you don't come, people they say, he will take you as a
Bege enia. Ni wata wa madere kinagmodie. Ota ene. Odo. Era na sikpa kani. Era nu dome gbomoni. Era ne toilet piti gbeni. Ubere no sie. Ije no be wa no de imi. Ije na gbon fi. Imagele mi pichoko oni no ho wa. Ona we irawe ona arane. Igbo wa we asikpa kani. Ara ye miewe. Okwo ni jete oni egbe. Okwo ni do gbije. Okwo ni ori do gbije. Ana mi jena ijena memegu. Ijo bi okana memegu. O memegu from market to market ijeke ladin. From market to market. No talona. Ememe oji yen talona enyo be. Talo kian o meme. She can't overtake the woman. As the woman comes with the words. With all the money, let your woman now. All they expect to say, God speak for fire because it too like meat. As a man, Esther. Audio wa we ne ma. Esther, nyeri emu body ba ma we mewu. Esther wa hande ba no we lao. Yemi wo yinwo. Esther, then na di women mama be no wa witana ne iwe meta no. Bege enya aminyana live video presenter. Gwana ni do na wamana aleni ma. Wamana aleni ma. Wamana aleni ma. Wamana aleni ma so no we are the live video presenter. Ologun mama la wa gbe. Iya mana sike yeye. Iya mana sike wa so ya mana sike ba van. Awe la ya wa. Enome kan presenter okpa wa je kan wa because esowo omeme yan esowo wa gbian e esowo di mo fi de live video gwewe la o eye yare e oni adogbe we career they cannot kill your career agwa bian wa la o e maro me investor ne copyright je. Anybody no me westa ne copyright je wa send egume. Anybody no iro ewebo no ro Nigeria no me westa ne copyright je ime no kwe copyright ya de. Ime no kwe copyright ya de ipore ora ko be gan de na e copyright na arewa. Kwe copyright. Igo ni agwa lo ime ke ni agwa le ni go rie. Omano me westa ne copyright je wa sadeje di mofi. Podo agbenia. Podo agbebonia. I want to call logo. I want to noto. Nika gbigbe agane. Negbe ma ho wetawebo. Out there. Ugwanwa we. Imagwe no gegwa. Enogi. Enose emanagwe no gegwa. Esther gwe no gegwa. Igwe Esther gwe no gegwa. Onwe ye gwegwa. So no get to boy. Oga be lu enwo boy. Don't have a push we na we no get support no lu enwo boy. O wan Esther wa gugwa na. Egwiana. Egwia. No wa agbon. O there. Now so mix the user here. You know when you chop the for coffee. You call it chop for real life. Let's say for women, call it find money as usual because when the man the man come up, the man they spend money for let's say for women. Baba problem don't come. Let's say for women now, the man they see money for next year to hand again as usual. As she expected. Now their problem enter us down. Wahala. Every time. Madness. This time, the same man, so the same nature person, still they treat this lady of Overe. Wackodness. The madness. Wait, mama. Oh, you know, ba. Mweta ma magwata.
owa umagwata yeye mabere mi no tanania no ya zuwa obungbewo so wage astope even tana because uwe rita yeke na o se na tawe wa so wa gwan yeke wa gwan go down date we gwan go down wa wage ya pe record we no pe na uwe gwan yeke na lady we wo bueno wadu ponfua o meme kugbe ki lady of song no rie trouser panty jo o ma yere we ni se panty ae de to be se panty ae ni a adobo we ni bebe pa no ave gwa ni meke nana ina na be se panty ae we na wa ki ogwe ke panty ki ya only the worst meme we na mwe ari e ke na gba ogo meme e jono sa je ma no tia u be ke ni we be rusu na do di kon meme nu na gba o eginu wa okwo na no rie lare iwe eje yari jeso meme ni ya e jeso meme of your kana gbe eje yari jeso meme ni we hell edede uguma me openu gwa laluwe una gege ki ogwene iwe ni edugbe nye mwigo iwo une a ede ya mwigo no wa e video no wo e marriage gbigbi no wo the marriage no gbigbi wo ivi aba ya mwigo yo wa ivi aba nerivie seke munukire nerivie seke munukire oya oh god Makoyo, il vient de nous amour. Steve J. Wa gospel wa mi gbe wa ma wa ya gbele gbo wa. Ma we gbe gospel wa, gbije gospel wa, gbere gospel wa. Gbe de la ma ka wo gbe gbije bai. Ma wa gbele gbo wa de wa do ta ma we ekede nugo do pe gogo nu wa ma oje good wa doyo wa gbon we ba wa ni mehin o se na zo date we wa ni mehin when a topic na ni watana na wade ni na e do gbodan yo we gospel wa to gbo we to gbo gospel wa we gospel wa to gbo